because oba chira de wo university na oba minim lecture bi anyako wasua nwoma saa kita ne PhD afa na ne ba panyini e wo 13 years 16 years dan kura bi mun sibi because who aban na no da oba power yi wo ma chira de wo university wo so wa nkita o PhD bia no wo mo some years anya saa ada so be junior lecturer ana anya saa na te nti se obi e ko school no scholarship odi mo no eye kuma bi ono ani bottom sika ne saa pay fia no eno na odi ye ni PhD na me ye mi PhD wie na mbe kire wade na nya akon kina wo be politician within 2 years na abrosan chenchireche wakukuresi ho no lecture na ma kire de ame no bibi nti minti mi fa misika emo akonhoma mpo na me de ahweme ma no na wo no within 4 years am be kire wade no nya akomo sankuta abrosan miensa enan enum oba na police fo edi wachi na me nimisika nso akwakoto ho a na wo sa politician na me kire wade no wasa chichire mi nsa gumachi aka che say you these guys Ofori Atta onye very careful na Ghana won ejo nyako Ghana jo se country bia nka continuously like Ofori Atta the womu and you these guys and you this nyako make so country kro nka udina mo you news guys you this guy you the never tia na de ba ko pe na de be si na yeden asi just Ghana no asundue wa ha nyame ne yeden asisa asundue opoku mesra wa hiti